Lakhain Korapho, Nilip constituency Kaparlo, Koilamati Dhuniram Ingti Arong Amekar Babu Tiron Achor, Sangpi Kaed Bepi, DMCH, Difu along Se Kachilangji upon Kerap Kehang. Keso det abangphi, Phiong Keso Aher Ingtang Ongajok, Keso Kepameji Abidi Judet and Pin. Dowai Daru Kinamji upon Hemrit along Kedo Ason A Chejor Lapta, Keso Abang Memedel. Non ke Difu Medical College and Hospital along se paipai ni phaing kora truck arni pen admit ponlo. Bonda kiso kachelang jiapan tangka kadure ke dokok ajok non kisung ang bongsi dokok lo. Lasi asopo adagwan roton tiron pen apai ka et bepi apartment man ke do ke ACCM Dr. Tuluram Longhang apan panong lo kera chohang. Google Pay number 9577961502. Lapen contact number 70026100044. Nilip pen KS Milik News 18 before. Dhaniraming tiarong nili tum kisu chilang dak di fu medical college long sidolo tame empu nili to bang ke kiduk pena joini ni tum kisu samini chilang bom dan chiklo yon thom ni dolo ni tum kisu chilang bonai la kisu kichilang ye phan tangka hais tame empu ni tum la dor de del pena ko poisa semi tum dure ayat ans tame empu ni tum bang poisa punenta ni tum curi bom lo ta long thek de lo hem bostu ans semi ni tum bang chipa doi lab lo pone bonta la su chipa doi long semen kisu mi jibon posini tum chipa doi lo pone so kisu semen ni tum mi thek de lo ta la su di pulang sinon liang bom lo bonta la so kisu ki mi det kilong yi phan ki la hai doctor Tuliram Longhang apan si chuning ri lo tabiang long long cái thang là Tuliram Longhang khai phan si mane chuning ri